E aku hui a kai manawanau mai tau mai rā ki te Ao Māori. Tuatahi ake, kua whakaungia e te toihau o te mana tūhauora e tākuta Ashley Bloomfield, e rima te kau atu anō ngā take mate uru tā ki Aotearoa nei. Nō reira, e 205 katoa ngā take. I ngā haora e 20 whākua pahure e 3 ngā take tūpono kua kite ake. E 22 ngā tāngata kua whakamāui ake i tēnei mate uru tā. Ko tahi mano e whārau e 21 ngā whakamātautau i tutuki i nā nahi nei. Nō reira, e 1,780 katoa ngā tāngata kua whakamātautia. He rāhui whawhati tata kua tau ki runga ki a Aotearoa whānui, hei te weherua pō eke ai a Aotearoa ki te taumata matara tua whā. He haora toru nei te kātata mai o te wā e noho here ai te motu whānui. Ki te uranga mai o te rā, kua tīmata ke ngā mahi rāhui. He oi tērā te whakahau a tētahi hapu o ngā tiporo ki ngā tūruhi, noho wehetahi e tau atu ana ki ngā moka taratahi o te tairāpiti, me puta ko ngā ratonga hauora e whiroki haere nei. Nā kei tā tātou karere, kei a Tāroi Black, ngā kōiriri o te wā, kia whakawhiti atu ki aia i nāia nei Tāroi, e hara ngā kōrero kai a koe. Wikitoria, te motu whānui, kei te kakama arā te hapu o te whānau ātū whakairiora ki te tiaki tā rātou nei hapori mai te huna tūruhi. Nei ki te atu te mana whenua, he tūruhi tiamana, e rua nā poti ka tomo kanātu arā i te whana o whare kāhika, hoi anō ka panaia rātou. E ai ki tētahi o nā kai whakahaere o tēnei kaupapa tau ārai a Tina Ngata, ko te ito o tēnei o nā nawe arā ko te toru o nā whare rata hauora i roto o te rohe whānui a tāhua nei o ngā tiparau. Informing people of the extreme risk that we are under here on the East Coast, and so it's largely targeted at tourists, at people who are flouting the government restrictions, which are that you do not undertake unnecessary travel. Tāroi, kei te pēhia te wairua i waenga i ngā whānau? Ai kōrero hoki au ki etahi o nā whānau no te whānau apanui me tā rātou nei kaupapa whakahirahira arā ki te tiaki, ki te kaupare i ngā tūkino tana arā o te wā. Engari i miharo hoki ahau ki tēnei hapu o ngā tiparau i nā hoki ko tā rātou nei kaupapa, ko te whakaako hoki i a rātou nei uri arā ki tēnei mea te whakahana i tētahi kanohi ma te ārai. I runa i te mōhio koe nei nā tino nawe ā rātou nei pākeke. No tērā wiki hoki i mate tētahi o nā kaumātua o tēnei takiwa, ko te nawe o tōna tamāhine, kāre tōna whānau i āhei ki te haere ki tōna tanihana, anei ona kōrero. He ua. Kāre tahi o wā mātou mokopuna e taita hoki mai, kei te noho rātou i o rātou ake kāinga ko āhua māwiwi e tahi, nō reira kāre taita hoki mai. E ngau kino nei te aroha i roto i a rātou te tangi hotu mo tō rātou kuia. Mai tawhiti, engari mā te purangi anō, rātou i hono mai, mo te nuinga o tāna tangihanga me tāna poroporo aki. Ko tētahi ara o nā kaupapa i puta mai i enei o nā whānau o te uranga o te rā, me te rāwhiti hoki ara i te whānau apanui, ara ko te hokina mahara ara ki nā hitori i pākino mai nā tino mate huhua ara o te ao ki enei o nā takiwa o Aotearoa whānui. Anei nā kōrero a wali te aho tētahi o nā uri no te whānau apanui. Tau ko tahi mano e iwa rau te kau mā waru, toru te kau mā waru, i mate, ka tanu mea ki roto i te rua kotahi, i taku urupa i rau kōkore i Mautara. Nā reira, kei te mahara tonu mātou, ki era i hinga i te uru tā rewharewa i tauawa. Koera te take tere tonu tā mātou aukati, i te haramai ki roto i tō mātou rohe, te āta whakaaro, mō ngā tāngata e haramai ana, ki te tuku āwhina kia mātou, ngā rata, ngā nehi e rā momo tāngata. Nā, kei tērā atu taha o te rāhui, kei Hāwai tā tātou karere a Kerea Maraite tū mai ana nō reira, kia whakawhiti atu ki aia i nai nei. Kerea ma, he hara ngā kōrero kai a koe. Wikitoria, no te tekau mārua karaka i te aheahi tonu nei, ngā
karakia kārere ki te whakapūmau I tēnei aukati ki Hawaii ki te taha uru o te whānau āpanui. No te roanga o tēnei rangi nei, ko kitea ētahi waka, ētahi tūruhi, e haere mai ana me te patapātai atu ki a rātau, I haere mai rātau I hia, I haere ana rātau ki hia, he hoki te take o tā rātau haere engari, koinei ko te whakapūmau I te mana motuhake o te whānau āpanui ki tō rātau rohe, nā runga I te awangawanga ki te kino o tēnei urutā ki o rātau kuia, me o rātau kuraua. The question is, do you live here? Kore wa te aukati a te whānau āpanui, hei tohu I tōna mana motuhake. You're going to have to turn around. Ko te tikanga o tēnei aukati, hei tiaki ai I ngā kaumātua o te whānau āpanui, ngā kuia ngā koroua. Kia kore ai e pēhi nei, te mate kino o tēnei ao I roto I a tāta. E ono ngā hēteri kua paua e te iwi ki ngā pito e rua o te rohe. Ka noho haikai tiaki mo te iwi e rua te kaumā whāhaora I ara mo ngā wiki e rua. E whakaaro pai ki ngā tāngata katoa āmene. Ko ngā kaimahi ko ngā hapu katoa. Ngā rātau e tū ki ngā kēti o te iwi ki te wahapu, ki te kōrero ki te hunga e hia te haramai, hia hai ki te haramai. Kau nui au ki te iwi Māori. No te mea, he iwi mōheo ki ngā taumahatanga I pehi nei I runga I a tātou roti te kōpua te wā. He iwi mōheo ki te tū I runga I tōna mana motuhake me tōna rangatiratanga. Ko te matua, ko te kaupare atu I te huaketo korona, ke kore ai e uru mai ki tēnei rohe. We're making Apanui a bubble, and we're trying not to have people leave and enter that bubble that may carry the virus into our people. Me te māharahara o tēnei tākuta ki ngā kuia koroua o te iwi. We have a very large group of very vulnerable people within our iwi. We have at least 200 people are at very high risk who live in quite a small and isolated community. And you haven't been in Tauranga, Rotorua? Āture nei kaore e whakaetia te aukatitanga o ngā waka, engari e mahi tahi ana te iwi ki te ture, he whakau I tēnei tikanga. Ka tū ai mātou I ngā waka e hia te haramai. Kōrero ki a rātou, me nā kāre pai tō rātou whakautu, whakahuri ai I a rātou, hoki atu ki o koutou ake kāinga. He takahi tēnei te ture o te motu? E kao, kei te mahitahi. Kei te mahitahi mātou ngā pirihimana, NZTA, te puari matua o te hauoro moana nui a toi. E ahua ngā wari tonua na ngā hēteri I tēnei wā, engari ka māro ake hei te paupautanga o te pōnei, kia piki te taumata mōreareatanga ki te taumata tuawhā. Wikitoria ka rua marama kē te roa o tēnei aukati e noho ana hoi anō no te ahiahi nei tētahi whanaketanga kāputa I roto I tētahi hui I waenga I a te whānau āpanui me ngā māngai prihimana o tēnei rohe. Hei whakawhānui ake I tērā kōrero kua hono mai anō a Lewis Rapihana tētahi o ngā kai whakahaere o tēnei kaupapa. Lewis, hea te rangiruatanga I waenga I te iwi me ngā prihimana I tēnei wā? Ko te mea e āwangawanga ai e mātou ko te mana. Kai a wai te mana ki te whakatū I ngā waka ki te kōrero ki a rātou poki atu ki tō kāinga. I puta te kōrero I tērā wiki I ngā prihimana, kai te pai, hei a koutou te mana ki te aukati I a rātou engari I te rānei kōrere kē tērā. Ai, ko tēnei te rangi tuatahi I nāe nei kua ki te ai mātou I ngā āhuatanga o ngā kaimahi, he rere kē ki te āhuatanga I tō rātou rangatira. Nō reira, e kore e whakaitea kia aukati hia tētahi ahakoa ka piki ki te taumata tuawhā te pone. Koera te kōrero kua puta mai, ahakoa kua piki ki te taumata tuawhā, kare he mana ki te prihimana ki te kōrero ki te hunga e haramai ana te hoki atu ki o rātou kāinga. He ato āwangawanga nui e pāna ki tērā? Kare he oranga I roto I tēnā mō mātua te whānau āpanui, me nā ka tae mai te tangata mai wāhi kē, ka tae mai te mate nui I roto I a māta. Te tau kotahi mano I warau te kaumā waru I rongo koutou I tērā ni. Ai, he tino rongo mātou I tēnā ka ia hapu o te whānau āpanui he rua nui mo te hunga e mate mai taua matenga nui. Kare mātou I hia te oki atu ki auarangi. E te rangatira e Lewis tēnā ko I wera kōrero. Wikitoria, ka noho pūmau tēnei aukati hei te roanga o tēnei pō, tatu atu ki te pikinga o te taumata mōreareatanga ki te taumata tuawhā I te paupautanga o tēnei pō. Kia rea, Mariah, tēnā koe.
He wāhi tiro ka whakatūhia puta noa I te tai tokerau I ngā iwi me ngā hapori e whai nei kia kaupare I te horapatanga o te mate urutā I te rohe. Ai tā hone harawira mā te kapi I ngā tomokanga e hau maru ai te noho a ngā kaumātua me te hunga whakarairai. Kei aruku WAITITI Ellen tēnei purongo. E mahitahi ana ngā tākuta, ngā prihimana, ngā iwi me ngā hapori ki te tiaki I ngā kaipua me ngā tūroro. Kia pānui atu ki te katoa, kia tūpato. Ko tēnei mate kei roto I a mātou, ko te C-19, he mea hei kohuru I te tangata. Patu I wā tātou kaumātua kuia, tērā te tuatahi. He kōingo nui no te hapori ki te aukati I ngā tatau o te rohe ki ngā tūruhi. They're clearly tourists. Ka ki te boys. Kia tuku pānui atu ki ngā tūruhi. Kia huri atu, hoki atu ki roto o tāmaki makaurau. Kia kaua e haka māwiwi wā tātou nei iwi. Kia kaua e waka mate wā tātou kaumātua kuia. This is about keeping the whānaus of Taitokerau, Māori, non-Māori, safe, you know, and creating a green zone. That's our kaupapa here. There are some campsites where we directing everybody to. Ka uia ngā pōkai whenua, pēnā kua tere rātau I ngā rātata, pēnā kua tūtaki ki pōkai whenua ke, pēnā raini e māwiwi ana rātau. Ki te kore e tika ngā whakautu, ka tai atu rātau ki ngā nehi, mā rātau e aro matawai. E pēnei, ana mahi. When you get into this country, isolate, have a plan. We're here as a support mechanism. I huri koaro tētahi turuhi, I arohaingia e tahi te haora tuatahi ki tēnei peka pātata ki Waihomio. He aro nui tēnei mo te taitoke rau. Ko tautoko te katoa o ngā hemana aiwi I te kōrero āwaia I te ratura. E ko tuku mai mere mangu I tētahi pānui e tautoko kaha ana a ngā puhi nui tonu I tēnei o ngātu. Ka whakatūria e nei paurāhui ki rāwene ki te raki o mga muka noki. I understand the kaupapa of this virus and just the devastation it's caused overseas, and I don't want that to happen here for our kaumātua and koe. Like, I'm coming from a space of genuine concernness, you know. I'm very, very afraid for that. Ka haere tonu ngā mahi a e nei kaitiaki a tai rau atu ki te tainga o te ringa āwhina o te kāwana. Ruku WAITITI Ellen, te Ao Māori.